Daki Hajar ki Paidbah na keleng kadong Ri-Bhoi Ïaka Sngi Laitluid Shamadan NSCA paham CEM na kabenta bensaki Haka Jingrakhe Sngi Laitluid banyup khendai jongkari India. Menteri ketenat ki kam jengok kai perthei uba pol lingdo ulawan ban shim benta kum ukongsan ban kintiu ya kalama lairong jongkari badru ban shim ya kasaliud Haka Jingdon lang ka kongrona khimdej MDC kanongpo u Abhilash Baranwal Deputy Commissioner ka Ri-Bhoi u VS Rathor Superintendent of Police bat kiwe ki he officer na ka district. Haka Sngi kumba arpusan teli ki kinhun kilawan ban shim benta haka march pass bakin thop nadu ka kinhun ki pulit ka Ri-Bhoi ki school ba pher ka Bharat Scout and Guide bala pin ipheng ru de ki jingruai ba ki jingshat pin rai ri ki skit bala shim binta da ka kinhun jong ki school ba pher hathem Ri-Bhoi bat haka Sngi la pin ko burom ru ikinong yele kai kitnat sarkar ba pher ka Ri-Bhoi. बाईस घाटी में हुआ आतंकी हमला 22 अप्रैल 2025 को दोपहर के करीब 2 बजे बाईस घाटी में दर्जनों सैलानी अपने सपनों की दुनिया में खोए थे। सब तरफ चहल पहल थी। कुछ लोग खाना खा रहे थे तो कुछ लोग सेल्फी और वीडियो ले रहे थे और कुछ लोग खूबसूरत वादियों के नजारे ले रहे थे। सभी लोग बहुत खुश थे और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। और तभी घाटी में गोलियों की आवाज होने लगी। तभी अचानक कुछ आतंकवादी हथियारों से लैस जंगलों से निकलकर वहां आते हैं। उनके हाथ में AK-47 थी। उन्होंने उतार दिया गया। मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ, जाकर कह देना अपने मोदी को।
ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिले, सजा मिल करके रहेगी। खा रही हूँ। वैसे भी मेरे हाथ का बना हुआ खाना मेरे सामने एक ही बार तो खाता है। भैया इस बार 2 लाख लगा लो, पिछले रक्षाबंधन में भी नहीं किया। मेरी प्यारी सी बहन को मेरी उम्र लग जाए। अल्ले 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 मेरी प्यारी गुड़िया। हेलो कैप्टन, आपकी छुट्टी रद्द की गई है। आपको जल्द से जल्द सरकार पे रिपोर्ट करना होगा। यस सर, जय हिंद। Next contingent arriving in front of the saluting palace to take the salute now is the Ri-Bhoi Scouts and Guides, led by Mr. Daki Laitluid. Approaching the saluting guys to take the salute now is the Christian Higher Secondary School Boys contingent under the command of Mr. And following closely we have the Christian Higher Secondary School Girls contingent under the command of Ms. Ïaka. Approaching the saluting guys to take the salute now is the Nokta of the Pali Secondary School Girls under the command of Ms. Higher Secondary School Girls under the command of Ms. Haka. Ladies and gentlemen, marching towards the saluting rally is the boys contingent of St. Mary's Secondary School led by Commander Ïaka. Following closely behind is the girls contingent of St. Mary's Secondary School led by Commander
Ïaka Sngi. Marching toward the saluting dais is the boys contingent of St. Paul's Higher Secondary School led by Commander. Marching right behind is the boys contingent of RBP Higher Secondary School led by Commander Ri-Bhoi. Approaching the saluting dais is the girls contingent of RBP Higher Secondary School led by Commander Ïaka. Marching toward the saluting dais to take the salute now is the boys contingent of JNB Lambari School led by Commander Ri-Bhoi. Is the girls contingent of JNB Lambari led by Commander Ïaka. Marching toward the saluting dais is the boys contingent of Oasis Secondary School led by Commander Ri-Bhoi. Marching closely behind to take the salute now is the girls contingent of Oasis Secondary School led by Commander English School led by Commander Meghalaya. Marching closely behind is the girls contingent of Ri-Bhoi Secretariat English School led by Four girls, and approaching the saluting dais is the Alpha English Higher Secondary School boys contingent under the command of Mr. Lang. And following closely behind, approaching the saluting dais to take the salute now is the Alpha English Higher Secondary School girls contingent led by Ms. Rosemary Sngi. Approaching the saluting dais to take the salute now is the Auxiliary Higher Secondary School boys contingent under the command of Mr. Ahmad Tupa. Arriving in front of the saluting dais to take the salute now is the Julian High Secondary School boys contingent under the command of Mr. Ri-Bhoi. Approaching the saluting dais to take the salute now with the senior higher secondary school boys under the command of Mr. Paman inong song inyo ikitik sumar kababha pat kabakila pat kodbor kabila kadon kamang tingka kada tat perkerja Vietnam India. Das kami dalam stoka ini news dan IG klemen berjisnya lagi inong song bila bu ketong berpenroi dan waktu itu
hakadat kalian akan jengok partai yang pintil sap akan kena information technology boarding Paidbah yang dijaga ser ini cing pesan lawan ra yang kio pada kamai yang nonggap dinong sen kam senjam dinong pembiang yang bahasa pat dinong terai anti di projek dibabun untuk jika chat part iskan kai urban center temai pat di hotel Gandor dengan mat kalau dah part partai juga visit Meghalaya ia part mat seperti saya ini UNESCO yang seluruh Dr. B.R. Ambedkar dan Netaji Subhash Chandra Bose dikenal Sempang Group ada jing Buram Ri-Bhoi na Meghalaya Pilot Sing yang nampak pada patugan Sangma Nyai Buram Group ia sipai dari pati kulit di bala IT lagi benda berkir yang pun usam wajakaan. Dear citizens, it gives me immense pleasure to extend heartfelt greetings to you on the occasion of India's 79th Independence Day. We commemorate this solemn occasion and honor our freedom fighters, Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Dr. B.R. Ambedkar, and Netaji Subhash Chandra Bose. We pay homage to the patriots from Meghalaya soil, who Pilot Singh, Kyang Lanba, and Patugan Sangma. We also honor the members of the defense, paramilitary, and police forces who have made great sacrifices to protect our territorial integrity and the rule of law. Hakili ki news malalay Labu Ahmad, ki Kampen Roy, ki Jai, Jingrakhe, pat ki Jing Penkupor, ki Nong Shong Shong. Kali kesem tolong mau mer bodon jimut Haka Jingrakhe ki Meghalaya, Syekh Roy Kapal, dak mangi teng ban kiu update Haka Thom Jong Vision Âka Hajar Laitluid. Kupala Sander Haka Vision Shikau. Jajala kalau buthong panong kanong muna jong roy kekiu tagawa itu yakishpotli di jingsema di bala pan penyak cikang yakikam penroy panbu Ahmad yakishpotli di jingkular di bapen kena yakapa kemnya di nong shong jadi kaya lengkap apa yang ditong pan jingkit pan wanra yakalasai kabab pernai abaro ikindong kensuat kami Meghalaya. Najalla kai biteng manwanra eksup kesnganya baro mat menyerap man pintiu ke roy kapal pat kejing trailang ke paskam. Taksin jam ke pengsan kejing pentrai kamu ya ke MOU nak beta kejing pendek buat berasam kalau nangai syakmat mentak senyam. Hadirin kejing lang kapten di Menteri Rangba Jong R. Ijela berlong Haka R. Tarik Jeliu R. Hajar Alfusan Lala Pan Pendek Ïaka Jingthum Iki Paya Pendek Put Haka Tanya Hahim Pan Hakiwi Kwe Gitan Ke Jingtrai Kelanangya Syekman Kasokar Penskamian Ïaka Kular Pan Bat Ïaka Hok Ke Jingsngan Bat Ke Jingshai Haka Rukam Rekam Haka Sedem Beladep Nilapot yaki mau jam ki bakongsan haka petmai yaki rokom penyat yaki kam bisyar ke ai kajing priang yaki teknologi ke petmai kum ke sakya EFIR pat ke CCTNS bila yarap pentiu yaki rokom trekam ke pakam janai haka tenat kulit dapat kanru yaki forensik dan babu yaki mobile van aman di district kintuk kajing kum yaki start the forensic crime scene. Kajing thum yaka Directorate of Prosecution Papura pat kajing stang yaka e-prosecution kanang penklan yaka jing bishar pat kajing rai terang. Kat bagi nangya cepat di senang penyar yaka jing trekam forensic in penbun ru iki cyber crime unit
bat penkan Ïaka Criminal Justice System 2.0. Kasorkar telah menjur bat penkendria Ïaka Police Reserve bat lapang santau Ïaka Jaka New Shillong nak benda ban bu ya ke Police Reserve kabat semai.